ngiyo le ndlela abapupuruke babhayisa baye masondweni bathusiwe la masonto akakahluki kunenyanga inyanga before ikukhulumise itathi hey ungene ke kuphela qale burr ya ube imvemvane leka sowuvela sokutshela le ntombi yemanga sowubhizana siyavuma noma sokutshela lento lobona kahle siyabona le uyangithusa ngelicale ukukuthusa njalo kokuthi senebantwana nali likhandi lakhile uvinya ngithi kunelibhokisi ngibona libhokisi ngibona umngcwabo ngibani lothandza kubona into lenjani tawuphuma 10,000 ndaze niwukhiphe nithi nivimba leli bhokisi athi ngibona le mntwana uyathi nebantwana abantu abemveleni basanza ngalenye indlela kuba inyanga kufundiswa kuvelela nebutsotsi malaka abanye engathi sizwe ema lapha sibakhanyise ngamafoni lakhaya banethi insambo zesiyanga bonke bagade makinobho ethi impahla mari yena sekuneli kinobho lakhaya angathi ufasa kuwanda ubalezile kwendani yawuvulale yakakho ngani ukubhadalele ukugibela la kwabhadalele ukudansa la ngafuna ukudansa ngekhaya ufuke uswaye intwane njalo ushikishe phasi shaye ama-breakford akusineredio yakho logezi udla wena udansa mnansi la siyakhuluma ingabofuna ingekho la kuwe sowuvikela labanye abantu aseshaneni futhi ngalamayifeni kude etimotekhniki bandunu la masenza kudla phasi lo mnyuzi ugabisela amasenzi imfisi kulangetula nesindvumbu kulangaphansi utshelwe njalo useshe labo make emawayile ama-flashback labo babe emawayile kunekwethi imbanjana abakuqudza ngathi mabhungane abhashi odrop uthi kuyasebenza wangibonela belungu mabhosi amanake mina abone nto ukufundisa abumfethu bekuloya ena nakukuya khona nokwesodasi ukukhafulela epinari phansi nomlungu la edrobheni kuwa kulo kwesodasi kuwa la yini ngayokhafula lo mlungu emehlweni uthi ungibone ngibone ukuthi lo msebenzi ngawuphelelelo la umlungu asungikhabinele uloya nebunyanga utsotsi uyambona tsotsi logilana inkunzi alo lontshontshayo akusuke uloya lokho ungamfaki itsotsi kule nto le tsotsi utendela tinto takhe nje inyanga uye esontweni forofit lugedla ngathi nje ngumthakazi ukholwa forofit inyanga lugedla selirasta into yinye yani urasta kukholwa ngibhani konke lokwamasonto ngoba kungaba limuslim kuyafana nezinansi kukholwa ngoba kungaba lamasonto ka-1 kunelalo munye laleli kawusala abone ngasilela lakhe liyazizamela ngathi sekunconyancunywana
into yinye ubona ngani kuze bakudonsela abantu wenu bajoyile lo munye uceba lo munye la kuwe ubone wena ngathi yena ugrand ngani na uye enyangeni ikutshela ngabaphakathi bobra wakhe mos ngeke ngibathi bantu mina entweni yabo le babhizi ngayo ntwana ngibambimba ngobe ngiyabakena uthi isibani sabo ngilesi ngiphila nabo lapha kulo mkhambazi makholwa konke kuyafana ngobe esontweni batakutshela usungahleki mala bona bahleba nankulunkulu straight lo nkulunkulu wabo uyinhlebi naye uthi ngisho bani uma uye emprofithini obvious niyohleba ngobe le nto lekade akutshela ngayo lo ntwana lekasiyentwa kulo makelo yakekho lo mali noma kulo babeli yakekho lo bani uthi yena kwehle umoya lo ngcwele wamtshela ukuthi lamkhathwa uyasakaza usho ukuthi kuba umprofethi kudlulwa kuba yiloya lele yekhotho ngoba iloya ephikisa lapha kugcwele wonke umuntu nalo mlontshontshelo yakhona malinyanga nemprofethi nikhuluma lo muntu lakanale nkinga nawe angekho mlungisani lapha lesigeleke desingekho inhlebo ke le ngeke ngimtshela ukuthi ushumayela uthi ingahlebi mala mina nasemprofiti lo muntu emtshelwa ngaye akekho ene lo muntu ngobe akati loya utawusola aqhubeka nale ndlu yakhe ngobe akakatshelwa yena pepenene uthi asuhlukane ekuhlupha lo mntwana adlamini ngikubambile ukuthi nguwe lo gibele ematayeleni lapha ngimtshelile ethi jampini ekubeni ngihamba nawe niyamiyela le angithi wena wathi lutho awukaboni lutho utshelwa ngilolo bonako yini angakupheleketeli kuyotshelwa lesigelekeke ngani into liqiniso akusebenzi ukuthi utawuboshwa nje mina ngingathi kuwe ungiseshelani ngitawuboshwa kanti ngiyakubona uyangisesha ya bafana ngisendleleni hala imayifeni nginasizwe anginalutho ngokumsemasenze phansi singathi wena ngabe sengidamkhulumisa sekwehlela abantu bukela ke kungako bathi kuqala kokuhlakanipha umathi uNkulunkulu abathi kumesaba umsaba unematinyo ensimbi umuntu esabusayo ngathi tinjalo so umathi shoda boso uyathi ukuthi usabani maye abantu abakholwa ngabantu nale nto lebayisabani dangi ngani umuntu ungamathi utamhlonipha umuntu ungamsaba kusho noma ngathi tsek akushukele utawuqhubeka kusalo kusaba angeke uthi nawe tsek ngani uyesaba endeni ke uma ungabuka lamasonto onke ngize ngithi neyinto yini nalo kwethi inyanga konke kuyafana umfundisi unekushumayela abantu asingabo etinyangeni noma kunakasemgcwabeni khohlwani ngiloyi loyi sewuye kwasokunene sikaNkulunkulu
lapha uhlala kahle ngekuthula nangekuphumula thula bazalwane uvalo umndeni heme lelo batakusho namhle emathendeni emgwaqo wakusasa ungwatshwe kusasa nelisodlo lo mndeni so uyalethunene jumsane mntanami asambe ekhaya bhu sesigangeni lapha bhu uye ekhaya obhasobha abantu abakho sinasaba khona nangekho bhu malo mfundisi nakathi jumsane ezulwini bavumile sebayethuneni baphikisa le nkulumo kuyathatha kahle nabantu njani angilo mfundisi ngamtshela leso sikhathi ukuthi ungayikhulumi le nkulumo leyo ye kuthi kuyiwe ezulwini lo ula ekhaya Wabosaba utagutuka impatha ungasaba fane kusaba nabantu betinkwamba msebathi khomba la udina ukhombe kanti ongakayendi uyokhomba lapha botiyele esitolo so ukhonjiswa kunabantu kusaba msilo bathathe konke lokho balibone baze bathulula kuwe ngemnene nalokho ekupenda umlomo babona zakunaniki kude bonke labantu abagcwele lamasontseni wesaba akusiko kwati ungababuta nga-1-1 uthi lento ledandaza yatatsi yangathi usinjani ihlala kutatsi yonke indzawo phela yonke ungathi uNkulunkulu uhlala yonke indzawo uyeyana nasetoilet lemkhosi leselidwalako sowubona emasimba emnyama uhlala nalapha yonke indzawo phela nalapha mala wena ngathi uhlala awuvakale enkomeni kamsogwana yabona le nkulumo yakho iyavakala ngikubute ngababu wakho ngithi uhlalaphi noma wona sowunelikhaya utawusho ukuthi hayi baba usemakoko mne sengakhanga lakhe edlembani qiniso kwelelo angeke ukuthi baba uhlala yonke indzawo yini yonke indzawo kuyini kona lokho nasesihlahleni nasemthithini wenkomo newenja niyonke indzawo angisivelelele senengikubalela yonke indzawo so nala umile la ngathi nyana ube kusekusika utawunya ngemakade eceleni kwemgwenya so mina ungathi yonke indzawo sengibone lo mjibharu sekufuna ngisale ngumchazela ukuthi ngitengani la kuye ngitomtshela 1 2 3 kuphela angisafuna phawule ngoba uthi uNkulunkulu uhlala yonke indzawo mala babu wakhe uyasho ukuthi uhlala emanyeveni nje mina nawe ungangibuta athi ngadalelwa sengidawo yonke indzawo mosi mina ngidalelwa emlegeni hayi yonke indzawo la ekhaya kulendlu mala le class kusemlegeni ya akubehluka kunalabantu lotava bathi uvame kusho makhona siyokhipha umntwana endlini mala lo manga lo mntwana umdalele esibhedlela ayizindlu kwanile angaphuma khona uphumile endlini one time lo muntu uphelile wena umfaka kulenye southi akakhishwe ngemali uyakhula umuntu lomqondo wakho kanti ekhathi wehlanayo uyibharu uthothakende into nje sozuhlakani beova ngijeva mhlozi nabathi Jesu bekatovula wavula tinkumbutho emehlo abasho umuntu lohola impesheni nekungaboni lodonswako basho impatha bebabona labantu zeyibhansi zeyikwantana hayi ukuthi bebangaboni nethi bebangaboni ebumpatheni timpatha kungako lo muntu ngamgabisi kuliye kuthunga emajezi usile uli kubhasobhile avume bambona lo muntu usakaboni kani uliye kwentani ngekwathi kwakho ayiyemkolosho yemkolosho manje umuntu umthola sebamgabisela ukhalo
Sangibonani. Ngiyaphila mkhulu. Ngiyasebenza mnakethu. Ngishayisa nga-1. Kulungile Thobo. Ngolele ipeshe ngekhaya. Yavela ngekhaya. Ya manje ingakafoni. Shothi bekwente lento shothi wavala. Wena khuluma nawo ubona ukuthi ngivana njani. Kulungile Thebula khulumani. Lo muntu abenivumelane ngako mina nginankinga. Kulungile futhi yabo. Okay ke. Ngiyabonga Thebula. Lento ufana ukuthi mose umuntu. Nabasijesu wavula umuntu semele. Bakucharge umthisi wakho basi 20 rand. Umthisi lo la kuwe. Batho kupeta 20. Isanjoni ke leyo. 20 umthisi. Wabani lo mthisi uzumcharge? Ngithe uyangithengisela yini? Nalesiphetho lo ngiphetha ngaso. Uyangeya kwente kucatseke maketala wami ngaso. Ubuyathi ogatula mne ngaso la usijolisa. Singamaketala. Ayokele lempunguso lebajesu wayivule emehlo. Uthi mhlamba le akwendiwa lo nje awuboni. Hayiba sisi. Kunabantu lo mthola ukuthi sebenza kahle. Uhola mhlambe imali ehlamsako 4000 mhlambe leyo phela inconywa. Mala lo muntu umthola akakhona ukuthakanisa ngalasebenza. Ngani konke losuke ukuthenga la ekhaya lokulusito lwemndeni kumbe lolusito kuwe uze kwathi utabanga ba udinga ifocus manje emasondo afuna ufocus ngento lengasiyo yokuthuthukisa wena jena waqabanga ngaNkulunkulu yeah uma lo muntu azijombe ka budget 5,000 rand asufuna kusenga sithethe ngokwakhe manje ngoba lo muntu usanza kunyanga nebaprofeti bantu bekuhlala bathusana ingagcina le mali leyo ingakakwendi lokhu ingakathengi masaka ingakathengi isivalo seligrashi iphele le mali iphelwa ukuthi bathi ubethela likhaya mhlawumbe uhlale emkhukhwini kumbe kwa-RDP bathamba ubethela kwa-RDP ubethela kabani lapho nje kwa-RDP inzayo yokuthi ungananzinyanga usayitobethela le ndlomo sike awukayakho le mandla emadloda abili idloda liyisekela into lelingayakho ungakuna uhlala kule ndlo leyo ubobita abo-Steve Biko nabomandela ubite abantu ebalwela lokho lepokotabo nabo-Oliver Tambo mali umuntu uyayilanza inyanga ayitobethela indlu lekudala yakhiwa ngithi mne kubethela likhaya lo muntu beliphepukile yiwo bathi kuqiniswa lendlu njengoba indlu iqiniswa i-foundation nathi tini semende kuphelele kubethele etulo umuntu letinto letiyingoti phansi uthola umuntu akakakwakine kwakhe sebamtshela kana uvela wathi akhiphe 5,000 alanzinyanga le mali lekayibeke kabuhlungu uzayihlanganise mhlawumbe uhola 1,000 rand kumbe uhola 1.5 kumbe 2,000 walwa waze kwahlangana lo 5
nasekumele uthenga le nto inkulumo ivete inyanga ivete inkulumo nayiveta le nkulumo lenyanga yahambe leya mali yonke 5,000. ya uthi ufika ngale nyanga uthola uthenga lamasofa exactly lawa lobo ubhajethele imali usinawufuna kuthenga wona uze uhlale etikwawo uthi nami lamasofa bengiwanabela awumboni ukuthi uthenge ngawe lo muntu inyanga phela isebenta kakuwe sisombululo ubona right makoti lalela ke wena ukahle obuyabuza uthi kanti sisombululo sikuphi sisombululo naso unalana athi Jesu manje bambuta labantu bakhe kanti wena uthunywe ngubani kule nkulumo loyikhuluma kwathi ngithunywe nguNkulunkulu bathi uku kwathi ubone mina ubona ubaba kimi nami ngikuye nje wena umuntu akushukelako straight lo matiko awukhona ukumbona ukuthi lo muntu lona uyangishukela lo usuke uphengule kuphi lo muntu mosola ngaphakathi kwakho lo muntu lona ngaphakathi kwakho nguye logadele wena tinkinga takho tonke exactly ubhadalisa malini lo mlola kuwo uhlala akutshela lo muntu tonke tinto nethi umthathela phansi ugcina kule gelekeke ukugila inkuzi bakugabisa ule kuthiwa emajesi bathatha 1,000 rand sikeze ulishiphe kaphela 5 rand ya tikukatulile lapha kwenta popayi and nokwensambo logabe kona ngabuthi umfathi angeke ukhumule phambi kwejeri yenyiwane nayo lo wensambuzo usaba uthi nje zodwa 1,000 sekangibona likhalo lami libovu iwuli le nkulumo lethi yiseshi inkulumo yokusesha wena uthi uhlakaniphile noma uyimpatha yini yona ngemthetho wakhona iwuli yekuthunga amajezi nemadoyila wakudala nakhona hayi lawanyalo sebathi sesha lo muntu uqale wasesha wena ukuthi uyimpatha noma uyikleva wathola ukuthi uyimpatha wakuhloma le wuli so uthi kuyiseshi le uchaza asibheka sesha wena uthi uhlakaniphile noma ulibele moslento kube beyisebenta leyo uNkulunkulu ayibusisile botawutalwa ungekwenza njani lelikhalo vela besibunjini sama kwakho usimba semawuliso bala fukamka into lengathi yalengalenga na umfana ngulo mntoto yini ungani wethu wawona umani uprayiswe lalikhalo ke baqishe insambo lengathi strong bakuqala la kulo mqondo bawumunye wonke ubobuka bonke abantu abaphethe amasonto baganyile nangabe befaka uNkulunkulu hayi baganye benze wena bona imali yabo ilanjwa i-SDV ibuya kule mali bakuthengisele yini wena ubalekelane nemadloti akini that is why udonsa nzima enekude lusonto lelibuyise emadloti ngaphandle kwale nkulumo lenishoko ungaboni nemagama lalamanye dibabule bathi umuntu ngusibusiswa awuboni wabusiswa kuzala akunatibusiswa takulambe esontweni ungako isebhayibheli ngakubusisa useselihlwili esibelethweni sikanyoni umfundisi beka kuphi lapha egolweni lamakwakho beka khona uyambona uNkulunkulu uthi uqhamuka nawe le emadeyithini amanga uthi ngakungcwelisa ngakubusisa sidingo sekucela kubusiso sowula ngaphandle asikho
That is why wonke umntwana utalwa godle ekubhalele. Le nto la ifumbathile ngiloti ayibona sekayiveta sekala. Lo mntana ufumbathile ubathi uvula lesandla sigezisa. Ngenaqeda kusigezisa liyasibisela. Lo muntu usuka anebakubo lapha phakathi kwakhe. Lamasondo nede kuphazamisa labantu labo kuphela. Nalokuthi inyanga umsisi wabo. Baphazamisa ukuthi lamadloti nawe nifokasane nodwana. Ningasavali. Lo muntu okhuluma la ngaphakathi kwakhe wena wendi kwakhe kanti le nto bayitshela Jesu beyiku. Angibayela phakathi kwakhe. Le bayitshela Moses beyiku. Yonke le nto isonke musisinayo le nto. Kude lote loko la. Inyanga yamahala lehlala phakathi kwakho. Ngathi kuthi wena wende lokwayo utawubona lo moya wakho utawusebenza. Kungako bathi uNkulunkulu wadala umuntu ngemfanekiso wakhe. Abathi uNkulunkulu wadala abantu ngemfanekiso wakhe. Kodwa masontweni bakutshela ukuthi uNkulunkulu munye. Ayikho le nto leyo. Nabathi uNkulunkulu wadala umuntu ngemfanekiso wakhe. Sothi nawe unewakho. Ngoba ningaba baningi utawusebenza amatima lo muntu. That is why anake wena le team yakho lela kuyibuka wena one time. Ungevala kuwe ukuthi bhejilotho bheja. Yeah, kungabe nemhlekathi ungakwenzi. Ungevala umoya wakho ukuthi senginyama yengulube senga. Wambiyo. Ungaphikisa lo muntu loyo. Uyamdisappointa lo mntana bese uyayekela ukukhuluma nawe. Hayi uhlupeka so, sengilekani uhamba ukuthi abantu kuloko abaprofeti nesinyama. Uphambane nalo muntu olangaphakathi kwakho lentwini lakho. Leli Jesu bekasho lona obona mina ubona ubaba. Ubaba ukini nami ngibuye sothi yena konke uyatendela. Akabuthi. That is why Jesu bekathi profita yena. Wonke umuntu kunjalo mosela. Lento le angeke kwenda ukukhulume nemuntu. Ngoba lo muntu olakwethu ngakhuluma noyithu. Uyelo takushaya lo unesikhumba nawe lo. Ubogawula ubheke ngaye. Yeah, udamba lo muntu olakho. Udamba lo muntu onesikhumba. Seyithamwe inkulumo swakhe. Wena yakhenza. Kuna lapho kuyakuchanga wathola ukuthi lo moya wakho ukhulume before kusithayima Joe. Yona masimba. Mina ngeke ungitshele ngemuntu ukuthi uyangiloya. Mina umuntu ongisukela ngomtibonela ukuthi lo akasishapu kimi. Nami semdlana episode. Utangibona sikubone ngani. Ngizivele ngilokhu angihambi mina ngibuthi. Ngisebenzisa lo muntu lakhe ngibuthi. Uthini kimi? Akaze angitshele ngiyathi usivele unjalo wena. Angumphikisi. Hayi. Lo kwatshela Mandela usendele Korean bekadenda bekuku. Bekungekho la kuye. Yeah, that is why last eminyaka lengaka kuphila lo muntu. Ngobe wayifa le nto lemsebenzisako. Yeah, le yajabula. Yajabula le ndathoka niyangifa. Nyali emsisi yathi Bible. Ubaba seyivula imicimbi esithe ngemithandazo. Politika idinga ukuthandaza singawende. Thandazana ngoba uyabona buyanyiwa nawe. Ngothandaza kunyiwa. Yeah. Thandaza matanyoni. Uyabona kuyafiwa usapapata. Yanyiwa la upapatani kunyiwa. Nje wayilesi ngibonga ukuthola lokho.
Yabona le nkulumo le ndura kudlula ligwalagwala. Awusaba. Lokho ligwalagwala bakubhalela phasi. Usikhuluma lo ungakhuluma ungasuka bakuxosha. Maye mina la uthi angixosha ku. Ngoba ngikhuluma ngendlela ngifuna ngakuthi utangixosha. Wala kulo muntu lo la ku. Kusuka kulolo la kimi mina ngingene. Wena noma unganginyanya kuluza wena mina nginamsebenzi nalento yakho le. Wena uzothi unyanya nomuntu la phakathi kwakho ngoba mina ngibhora yena phela. Suka la kuwe konke. Ungenda kwakwamba ukuthi lo muntu la kwathatha nathule. Athi afoka ukuthi lo kwemaseshapa lokuthunga amajezi. Lengu boyibona ukuthi manga. Uyaba nesonto mosene baprofeti. Bakade bawiswe imoto nalaba profeti bala ekhaya kanti sebamabokoboko. Yilo mikhulumela leyo. Nithi mina ngiyabona into lebeni njani yani. Ibhasi wile nyana. Uwili ba. Ya ekhuwi le mahlathini. Nema prophet. Ya sabuke mazayoni lapha kwapaphatha impahla. Lethi mhlobo. Ayikho leyo nto leyo. Ungakwazi Jesu manje. Lafika sikhathi lapho kutaba khona abaprofeti bemanga. Yabaprofeti bemanga. Ngulo mlo osukela wena kanti umprofeti weliqiniso. Ngulo mlo la ngaphakathi kwakho. Akakuyenga uhlomlo la kuwe ngoba uyathi ukuthi angakuyenga. Le nyama ingafa na uyanzinza. Ngana kasakho akazama zawo. Uzikeleni. Takuyenga njani lo muntu loyo? Yeah. Angathi angakuyenga mosuyathi hlanganyela naye. Yeah, akhuluma iqiniso. Uhlala khuluma iqiniso labantu abakuthathi lokuloku la kubo. Bafunalele bangakwazi. Basimba lawo. Jesu wabona ukuthi kunebantu abafuna kumbulala. Bese kababonile mose abamshukela sikhulu. Wabuya wabatshela wathi wena Judas ufuna kumfengisa. Wontangiphila akaphola akabuthi indawo. Angilento solikhomba wena lokhu la kuwe kuyasebenza. Yedwa lokhu la kuwe uyaku-ignore. Awuthathi anyanye lo muntu. Uyabona le ngiyadlala le. Asloya dala. Ya khona ukudlala kakhulu. Uhlangabethwe ngile ligcabanini. Ya. Phela ibhola uyifevu ngababo wakho. Nje ungaphikisa ukuthi i-Chiefs idlala kahle. Ube nawe uyayibona nje uphikisiswe eJesu. Ukela ke ukuthi ya ngani ile bengusho uthi phela ufuna utshelwe umuntu ukuthi ungayeni kanti lo moya wakho uyasho ya ngibona kumele ukhulume nalo moya wakho kuphela ukuthi hey lento le manje hayi sengidla no sengicela kuphumula lo moya wakho utakwenza lokho ngani uyazi ukuthi le nkulumo uyibhekisa kuwo awunzini wamba unathathi imuthi unganathi umthoko uyekela kwayo
ubese ubheka lo mhlolo lasibheke ngoba natshela lo moya wakho ukuthi ngicela ulwisane nalento leni yangikrema yena le nyama yami ingabi mnandi sayenda lo muntu lena No. one time ya uNkulunkulu mosibeka phakathi kwaJesu obone mina ubona ubaba ukini nami ngikuye uloku kaJesu sekadala abantwana naye ngoba lo nkulunkulu lekentela abantwana behlele esibelethweni ula phakathi kwaJesu sebathi uNkulunkulu sebathi Jesu wehle ezulwini nalo mthandazo uthi babotha sesizwini iyakaka msendo othi babotha sesizwini indvodza Jesu ehlele emhlabeni umhlaba mfati ngani na umfati na ungabuka leligwayi lakhe ulinyiwe mhlaba kwavulwa wena uphosa inhlanyelo ngale ngababo lelo mfati uyamilisa yile kata veta lo mntwana lothi mntwana wakho Lo mfundisi lengeke bamxoshe bandle. vela ngeke uhlala ungangixoshi ayiva nawo lenkulunkulu ungangixosha uxoshe sibusiso wasala naSathane ungangixosha ngiyathi uthi kulimala wena mos uluza inkulumo lemnandi kanti wena afuna ungibude uzungulaye ulwele ukuthi lo ngifuna kumbuta azahleke kukhuluma ungulaye nje ukuthi imibuto ogadla hayi kwembutonyana utawuva uphenduleke umhlaba mfati ngoba umfati nguye lekanti abantu sibabona shothi abantu bahlanyele emfatini bamile Baba omunye uphethe malini? angithi umfati umhlaba lapha esandleni sakho ungahlanyela Okay. ushanga elikhuba uthi wena gadi fana nesibumbu moslobo nedwa ukubobota ngaleli kuba funa ngibite ngizini lekathi kuvuleka uphosa umbili uyavala lo mhlaba uyamisa uyakhukhumuka lo mhlaba akubhamuka lo mbili umuntu moslobo umuntu loyo umfati insimi yokuthi kuhlanyelwe abantu kuphela ungako na ungathi uthethe umfati wakho ukuthi ngigadulile ubone kuvele isihlahla sematamatisi lapha ngeke uphinde lo mfati uqhubeke naye uthi kulo mfati bisangigadula athi khesa ubone kuvele umbila lapha angeke umise kadokotela ubaba uthi le nto ibuyaphi umfati ke umumhlaba nabathi Jesu ehle ezulwini usuka emvodzeni wehlele emhlabeni ungena esibunjini Samariya ungena esibunjini Samariya niyo lenza bathi teMariya manje ephusheni ngibone kufika lenye elikhehla lithi ngitawukhulelwa ngitale umntana emfati uma umfati umuntu lekangasigwatula ungamtshela ukuthi utawumisa Good. Uyabonga. Kumele njalo ungakhohlwa kwakhumbuza phela ukuthi umhlaba unjani. Laba bantu bayiva lento. Amen. Kuthi loba belento uyibone njani? Hayi ngiyabo. Hayi ngiyabo Matsebula. Nesibabe kuyasenza bhala. Kanti uthi umfati kotayile kangisabona lapha elethu uyini lo angithi ukhomba uthi insimo sona ubuya lana eTulu uphosa imbewu uvele kwemntwana kufane nawe straight angivele bawuhlanyela abantu la fane kuvele abantu abafana nawe kanti ungahlanyela umbili angivele umbili
nawe mos ungatanyela umuntu ufuna kuvela umuntu ofana nawe. Awuthi kamke. Kamke manje la sendiyeni lapha eGedemba. Wo uyathi kamke usethi mse. Sethi. Imatima kabi le nkulumo le. Ungako bathi Jesu bekangimelule kulo mangalisayo. So le nkulumo talo muntu. Bekungasito lesigcwele livele lonke ekusanya. Umloluleka kanti ayisimlokhuluma into ukuthi ubuye kahle la. Noma ngabe bopupuru. Ubuye kahle uthi thi usho ukuthi abalo muntu ubeka inzabambamba. Yeah. Ungako bathi kunempathe beka emalanga nangastop Jesu wamlapha. Umlaphelani? So ngathi lengeke icale umuntu ngoba iphokufika. Angithi umphatha ngamisa uyema kuyemalangeni. Yengani lengaka? Ngathi yakho umuntu. Yemoke kwamnyanyisa Jesu lo mphatha phoko esikhathi nangadenzi lo. Ngabantu tabaletha njani? Phoko abuye esikhathi ngesikhathi sakhona. Hayi lokuhlala ngathi kusethulula. Siba lapho lo mfathi wabeleka. iBhayibheli ayikhulumi lokunengi tihlahla, ingulube, imishibo iyaqalwa. iBhayibheli ikhuluma ngemuntu. Umuntu angadati yena. Ngeke ubone lo mhlaba uqalekiswa ngabo HIV, bo TB. Yonke lento lendeka ngosishayo. Kwekuthi umuntu unenkinga ungabona isilwane sakho ekhaya sigula ushathwa wena ngoba lo vabuhlungu ukuthi lenje yagula ngibani iya nguwe umuntu olimathisa lenje angithi ibhara ubobuka umuntu akaloya umuntu wasemntini uloywa sihlobo ngoba uqala khuluma nalamadloti nimunye uyawata amadloti singayibamba la ngibambe la ngikamkhona lo mali umuntu wasemntini kulukhuni kabi ngoba laba baka intibongo takho toyi-4 akatati ngelesikhathi kuthiwa kwezekiya memete imimoya memete emimoyeni yomini imimoya yomini ngilesibongo sababe zamakwamake zamakwababe tingu-4 wena uba wesi-5 kuvikelwa nginabantu lapho igenge liyakusukudlala inkumbi uyanyiwa sibongo sekhabo makwakho sinemadloti mangaka uyawathi awuboni ngasi mabutho tinyosi sewubuya kulesababe tinyosi ubuya kulesane salukathi lesitala babe ibutho kulesalukathi lesitala make tinyosi uyanyiwa namsakathangeta lolo tawukhona kukushaya nguloyile kabita lamadloti kunye nawe umuntu wasemntini takuloya njani ngoba kupokota kwakatati phela yakho ubatshele singedwa yebo ubatshele usingedwa yini kuba lamange bumnyama inyanga nayo ifike ekhaya itobe phela ibephela 4 khongwane kumbe 5 angisolo i-hectare lento lele ngikhuluma ngayo mala kusiyo bashaya emakhona bathi 1 2 3 4 egedeni bathi 5 egedeni nguwe mos soda bathakathi bangena ngawe ngoba impatha nguwe nekubona ba-hectare godho lento kanti lento kuletibongo leti-5 letibongo leti-4 senguwe nolokutshelwe ezekiya uthi avuka amathamba agijima etakuye ngilekhathi abuyisana nalabadloda kubo haya kuye waqala kuba nemandla ngicela kusala la kule namba hayi bengabi yapha manje uyabiya lapha kusambula odla moya into khona kuthenga lapho uthola imali yakho manje angisazi ukuhamba nemali uyabuya lapha kusambulo odla moya uvele emimoyeni yomine ngicela kumnika imali yakho uya lapha kusambulo sambulo saJohani yeah
Noma ungangiphatheli long term is right, right? Long term. Okay. Sambulo 6 verse 9. Wathi lapho selivula uphawu lwesihlanu solo lembibiyela kuleya Ezekiya Sambulo mbhalo lomusha Ezekiya mbhalo lomzala namatestamenti ahlukane kakhulu abatani nekwatani mali lenkulumo ibhalwe ebhukuli awubona abantu bebafakazelana bangatani so lo verse lenkulumo ya Ezekiya nguloku naye bekakubona kungako wagcwalisa wathi lapho selivula uphawu lwesihlanu qala kokuhlakanipha kwakho ngabona imiphefumulo yalaba ebebabulewe ngenxa yezwi laNkulunkulu ngulomlofa ayengwa ngaleli gama laNkulunkulu agcina sekapoka ngoba lento ayisambhadali ngalo kaNkulunkulu bakhombe etulo bangakhombi lo wakwe sekupoka lo wakhe uNkulunkulu le bangamlayeli yena lalavula imililo la Baba ngiyabona. Okay, sana mfundisi wami. poka lo mlola kuwe mos ngobe i-direction wena naye belingenayo Besinganayo. ya hayi ukuthi kuyesontweni kule direction kuyasisana kakhulu ke lokho ningayi emakasini ngakashadi lulwimi losatane mosela ubambelela lamadloti ukuthi angakhona ukuphuma kule nkinga yasekufeni so lubinzene masenze lisaka lonke lapha kasebenzi sibumba umama umaka nje sela abantu olakala satani batalibalekela njani imikhiye esibumbu la nale ngathi yena ikhiyiwe nangaphandle kwalokhu batala bathi wena lamadloda kini madimoni osonzela njani la kuyo Ngomadimoni. angithi madimoni wena ungafutha abayini katata Angithathi. maye wagwarela abantu bakini Ngomadimoni. iya ungafana sowufika lapha kubo bathi sowungilo yini nawe ngoba sowula awunawudliwa amahloni lapha uyabona lo mthithu bowukhuluma athi ngilokhu ngathi bajesu-ke bekavula abantu emehlo thi imbumbuzo uba yimpahla abasho imbumbuzo othi ayithola ifole lapha ngadanje beshenisa loya uxhwalile loya nakungenteka lo muntu bamdubula la mehlo-ke jesu bekangawavula njani uyathi sibhamu siyawabulala emehlo bangashala athi utani la mhlawumbe ishaye lale mhlavu lo msizi wawo unapoyizeni kuve bathi umuntu angabona emehlweni bamshaya ngesibhamu wangazi solo mthandazo wajesu otawendani lapha sishosha basho lo mlanzinze kakhulu afuna kusiteka waphela le mali wagcina wahlala phansi so usishosha lo muntu abasho umuntu we-wheelchair kuvula abantu ebebangeva endlebeni etindlebeni abasho umuntu ongeva ukuthi ama-drums alimele la ngekhaya basho umuntu longakhona ukuvisisa bengakhuluma inkulumo lo muntu aze eva athi hayi uyabona ke leyakho inkulumo wathi seniyayiva so lo muntu sowuvuleke tindlebe bathi lo mnye umuntu bekangafuni ukuva Simon Petro wathatha bhuka wajuba le ndlebe yalo muntu Jesu wayibisela shos Petro inkulumo yakhe beyidlabhalata beyidlabhalata yafuna uvene ntathi Jesu wamkhuda wathi ungamtsheliso lo muntu ngeke aveve shos Jesu bisela le ndlebe abasho indlebe la idobhe phasi indlebe ngajubiwe phasi mos funa ibisele bodokotela ngekuyithuba babisele le record lesimbonyo lesi lokhu mos kwemvimba lo moya kuphela le nkulumo ingaboni dlule ya kusimbonyo kungakhuluma kwento esolo ya ungakhuluma kwento esona le nkulumo iyanza ngani lokhu kulekelele kwavala lo msindo uthi ungandluli ya manje le nto leyo ungayijuba lo muntu usabela kaningi ujubele simbonyo wajesu obisela le ndlebe phela asifundisi njalo lasitshelela abantu le nkulumo Sala. masonto ukuthi into latiko ngayitwi wegenge nje angikwathi kwenkumbi yami Mayevethi. masonto onke into yini akhulume mangamanye
ungakho angeke uve bathi udibane emasonto onke azama kulungisa le nkulumo yekuphambana kwayo ahlangene kuyaboniswana ngani izigaba bangakhona lokuhlangana ngulona loyo uvela sisu sakhe angabamba wena wathi ukuthi wena utawuvakathi le nkulumo yakhe ingcono lo munye angabamba mina uvakathi nami ngijajuliswa kule nkulumo yakhe kungakho bahlala badividekile nangabe bebakhuluma inkulumo yemuntu munye bekumele ngabe sebadibana babalekele lokuphambana kuyafisa sifa baphikisana ngathi so lo muntu lo ulwela sisu sakhe ngami nawe bayanya mos sibekunika bona imali sine nathi sidosa amadini sinesinikwa ngibani funa sinezivuwe sokhosini itsitsi yalabanye abantu basiholele bathanda sinesente eliqiniso bona bento emanga ngathi uNkulunkulu wayibona lento wasivula sahlakanipha bamandi ke namhla ngobe sesiyathi bamandi nde sekwathi mina mos ngiyajampisa singakungitshela wena ngitshela wena nasa ungafuni wena kuva kusho ukuthi ungilendlebe lengeva lebe bajesu abaflatizela so sona ngulabale bala ya dudu umntwana kuze angakudli kudla lokuthini ekukhuleni kwakhe ukuthola ngabani lo iya ukuthola ngababe namanzi bangathi uNkulunkulu bayidliwa abakaze babone le mntwana imhlambisi nethi lo mntwana ukhula nathi uNkulunkulu bayidliwa ngoba ekhaya akayiboni iya iswane lemlungu balivala ikhala kumgibelo noma akakasebenzi ngemgibelo baphakela into dabo temarayisi lemayini kwale labatana wathi lo mntwana ekusukudi kusha lo maka emkhathini weliviki nabasemsebentini labelungu labatali utitela neligusha lakhe laliphekele ekhaya nalo la adle nalo mntwana lo mntwana wali-enjoya leli gusha bagcina bafona bathi lalela la ubosinika le nto le bathi ligusha lo mntwana ngama-weekend uyahlupha yento asiyakhe wabiya nayo wabafunda phambi kwalo mntwana bathi ubosinika kubekela free ngoba lo muntu lokudle simnika kona inasalamba la uyabona lo mntwana akanankinga inkingi la kulabatali ngoba bangalathi ligusha batawuthi alidliwa ngibona ukuthi yakamkhe ngilamo ngilakathi kamkhe akunamntwana angadli ini la udla konke